kingaliwang salita, sasabihan na katamo ng Ebanghelyo. In other words, believe what you read, teach what you believe, and live it, and be a Catholic with a backbone. Apin nga iburi na sabihan ng katamong Ebanghelyong yan eh. Believe what you read, teach what you believe, and live it, and be a Catholic with a backbone. Impo nga mano na nga pong Ginoo, o itang butol, king kaya katamang Ebanghelyong yan eh, mo mere entertainment or diversion. Napala mo, mamasa kami itong nobela, o manalbe kami itong programa, king TV. King misa, wari, pakiramdaman tala ding readings, ding pamamasa. Pating humilya ning pari. Lalo na, andiyan boring yan ng kay. Ang pang makatundo. Alakan choice, sisimba kayo At nung laban tala rin, kapamilitan da rin kaya katamong reading, sampuing humilya ng pari, makapamili tamong mapilan a lesson, maulagang aral, na pwede tamong i-apply. King Aldo tamong pamibiyebye. This is what is happening actually. King Banalamisa, bala mo, manyalbag mo namang bini. Di kanya magsalita ko, kaya makiramdam kayo. The word is dropping on each and every one. Metong yang yamano, pero alwayang reception. Numakananiya datang, karening makiramdam. Po? Halimbawa, sabihan ko lang din, karening tuturunan ni nga pong Ginoo. Example, din daming talimaga ning Maya pa Samaritano o itang tauling pamanukom. Dapat mitatakke ka at ma-inspire ka na hindi na kang habag karening mangailangan. Because that is what the message of the Good Samaritan and the Last Judgment is all about. Inyang danupang ko, pekanan mo ko, nga na ni Last Judgment. Hindi naman Good Samaritan na iwari, ating may parsala, ating penakawandang gamit, almost mamamatene, ating sinaw. Needy. So dapat kasi din damay ta, may kahabag ka kareng mangailangan. Kareng pakakalulu ang pong mangailangan atensyon. Noon naman nindimdam mo tungkol yaking talimaga ng prodigal son. Wakit mo naman karino makanano, it should move you to sorrow, lungkot. Kareng kaya kang pamikasala. Lungkot at pamagsisi kareng pamigsala mo at itang failure mo at midinang kang pag-asa. Puling balo mo, ingapong Ginoo, malugod siya at mamamakalulo. It should lead you to that. Ay ako pala makasalanan ko. Pero nga pong Ginoo at tsuya mamantabe ya. Lumapit kong pasibayo kaya muli ko. Makanini po'y mag-apply ka rin nga mano. Mo naman kailangan tandaanan ganita. But things that are valuable in you, na pwedeng maging aral at i-apply mo king kaya kang sarili. Ing bini, o yung butol, o yung tuturunan ni nga pong Ginoo, ating niyang upaya para mamungayang dakalya at mamungaya king kaya katamong biye. Inga niya wara namon ni nga pong Ginoo yapin ni. Di nang tayang mayap gabon. Matabang gabon. Matabang tao. Matabang gabon. Matabang gabon. Aburi sabihan, makabuklat at makasadyang makiramdam. Gabon, makabuklat, taong makabuklat at makiramdam king espiritu. Nung ka rin nga pong Ginoo, makapagobraya. Makapagobraya. Baga makipag-cooperate ka naman. Like a good soil. Bangkanta mamunga kang marakal. Nga na ng ibang apong Ginoo. Impong katamong santong pagmasusyan niya San Francisco de Sales, o inimeto niyang halimbawa kay katamo ning makananong sa San Francisco de Sales, talaga meging pwede meng gawang halimbawa king kay katamong Ebanghelyong ini. Kasi baluyo, ini biyasaya, may garalya, alawang lugar. At inyang migbalik yan.
May gining madagul na posisyon kong gobyerno. Pero likwana ita at may ginyang pari. At minsan, inyang mayatasan niya na maging misyonero ya. Matindi ya delanan, kaya tang pamag-misyon na ka rin. Dakal mag-reject kaya. Dakal makiramdam kaya. Almost mag-give up kaya tang misyon na. Pamikalat king maya pabalita. And yet he did not give up. Nabalo pala. Later on, itang gagawa ng masakit. Bandang tawli, nakarakal may convert. No karakal din may convert. At dakal, tinalawag sila kitang Calvinism, mausan da kitang heresy. Itang kalaban king kay katamong teachings. Sales ko, Francisco de Sales Balana, alang Maralyari. Pero itang tatanam na pala, mamunga. Uling din tao, makiramdam la. And that's precisely yung balang metong kay katamo. Nung bisa tamong maging mabunga at mayap kay nga pong Ginoo, nga napin ning babanghelyo tamo, di nga ting balugbog, makiramdam la. Kasi ang gate kabiyasak makiramdam, mo bahalo yung gawan mo. So, may akwa nga pong Ginoo. So, alang problema kimbini, alang problema kitang manasik, at king gabon. Ing gabon itamo reta. Alwa-alwa tang klaseng gabon. Ating matabang gabon, ating masuksok a gabon, ating ikadalan-dalanan mo, makanyan. Reta rin alwa-alwang tao. Sasabihan na, in-explain do po kitang ibanghelyo. Makananamin tatanggapan. Finally, makapagtaka mo, lawen nyo po, Ako po, tuturo ko po ng kay, paminsan-minsan, mag-part-time teaching ko, karing mapila na eskwela, sa seminaryo, makanya ng pangmapila ng university. Makapagtaka mo po, ang tuturo ka, may itong yung tuturo mo. May itong kabinye, di niya mula ka, gana-gana, pare-pares mo. Putang mag-exam le, pare-pero score. Ayaw, pansin ta? Again, it's the same. It's how you receive the lesson. Mamamatay nga ganda-ganda keka. Kaya either mamungaya, o mataya mo, masayang ya mo, depende kung makanano may tatanggapan in kekang laramdaman. But the word is just the same. The person is just the same. The teacher, the preacher is just the same. It really differs. Karing audience. Kaya ita classic example ya. May ito nga tuturoy teacher, pota may exam, nila pare-pero score. Ating bagsak, ating pasangawa, ating matas. O ba't ating matas? O tayo na pare-pareho. May ito nga naman ang tiro ng teacher. Di ba? Ayoko magtakakanta. Again, it all boils down on us, the audience. Ano mang klaseng field yan? Even in our spiritual life, makanyan mo naman. Anyari ng ating balugbog, makiramdam lang. Ano nga pong Ginoo. Bangkanita kwa taya. Itang mensahe na tayo, apply tayo, kimbihin natin. Hopefully, that would lead us. Kawangan San Francisco de Sales, mag-mission mo naman at ikalat siya, ining maya pabalita, karing aliwang tao, lalo na rin tayo makakilala pa, king apong Ginoo. Amen.